Luguran kong kapatad, ing mebasa tang ebanghelyo, may gumpisaya nga na, at Jesus migbalik ya king sarili ng balen. Minuli ya king sarili ng balen. O definitely, minuli ya karing kayang pamilya, karing kayang kamag-anak, karing kayang kabalen. At may pupusyang ebanghelyo tamo nga ra, at iya dinapat da kalamala ka rin, uling ela maniwala kaya. Di natang iya Jesus, karing kayang pamilya, pero ela meniwala, tinggap mo wari. Wari po, yung bayong pamilya ng Diyos, si tamo. Anyapin, yung kutang darat ng Jesus, mumuli kaya katamo, tatanggapan taya, maniwala ta kaya. Siguro, masanting po yung ebanghelyo ngayon, it's a lesson for us. Nung ding pamilya na kanita, ela meniwala, tinggap, itamo, maniwala, tanggapan. At siguro mismo yung kwento tamo, lawan tala, o tede tinggap Jesus, o tela meniwala kang Jesus. Bangkan tayla naman maging sangkanta mo, bahan maniwala, tanggapan. Ing mo muna, ngarang mipapangutang, no ka rin na ibat, inganti kanya nakabiasnan. No ka rin na ibat. So it's really a question. Siguro, tinggap, uling aintindihan. Tinggap, uling dakalakutang. Tinggap. Kaya katamong pwede tayong tanggapan Jesus in spite of a lot of questions keng biyatamo. Ang giyampan ng kaya ta aintindihan at malilyari iti ngeni uling ating bagyo, may ngalbog, dakal mo rin mangutang, o bakit? O kalwat na ning ngalbog ot milyari siguro ating mangutang. And yet, itang mismong a lot of questions we have, a lot of doubts we have, dapat ing mitulak yakta mo para tanggapan niya. All the more we trust God. Wari makanyani man talaga kano yung faith. It is when we accept God. Ang kareng dakal bagay-bagay eta aintindihan. Tinggap, kasi aintindihan. Dakal lakutang, no ka rin na iba't yung kabyas na yan. At makanano na nga gagawa iyan, tinggap. Itamo. Dakal takutang, dakal tamo pinaiintindihan, pero all the more, we should trust God. Tanggapan niya. Kadwa, ngara, wari anak niya mo ning metong alwagi. Tinggap uling anak niyang alwagi. Kaya ni buri kayong i-translate itang the poverty. Kakaluluan. At buri kayong extend itang Canaan, sinfulness. Naita mo ngayon as his family para tanggapan tayo, tanggapan tayo nga pong Ginoo amidst our poverty, sinfulness, yung makasalanan tang kabilyan. Wapi naman, patse, tatanggapan mo yung ika makasalanan ka. Yung kaya ka kalulu ka, all the more, manton ka nga pong Ginoo uling iyang mangat mo, yang mamatawad. Potang kilalanan niya, tanggapan niya nga pong Ginoo, Jesus, uli na ning kaya katamong makasalanan na kabilyan because of our poverty. Tinta kasing poverty of the spirit mo rin. Karin niya migibibye o mibabait ing pamamatawad. Karin niya mibabait ing kaligtasan. So we accept God. We believe in Him. Ating katlo, imana, liwawari Maria, ding kapatad na ilapin di Santiago, etc. It's about family. Ninuhari rin pamilyada, nga da siguro. At ita, tinggap. Pero itamo ngayon siguro, let us accept Jesus, God, in our families. Maski pa neng kaya ating issue, keng pamilya, maski pa neng kaya may kakasundo, bisaman ating siguro keng pamilya, meging dala na ning kamarinayan ning pamilya. But when we accept them, we accept Jesus. Tatanggapan tayong apong Ginoo. Anyapin niyang panagkat ko. King kwento tamo, tinggap Jesus, uli na ning a lot of questions. Uling, tanggap kaluluya Jesus. At dalatanggap rin kayang pamilya. But for us now, we know. We learn lesson. Let us accept Jesus even to a lot of questions we have. Maski paretang aintindihan. Mas lalo kaping magtiwala.
Tagkapantaya Jesus busal ning kakaluluan, ning kaya katamong kainan, makasalanan, uling ka rin tayo akiting kaligtasan tamo. At tanggapantaya Jesus karing pamilya tamo, uling ilakasing kaya betamo, maski pa neng kay rugo kamarinayan la, maski pa neng kay balo mo, makanya niyang kapatad ko, makanya la rin pengari ko. Let us start accepting Jesus. At kapanwalang ko, San Juan Vianney, akit taya naman rin ne, tinggap ni Jesus. Maski pa dakalya kutang, siguro, John Vianney niyang magaral yang sin seminaryo. Dakal kutang. Digso niya, linwal papalwalan uling maynayan Maynaya king kanong philosophy ang theology. Siguro, he was questioning God. O bakit? Bisa akong magpari. Uli mong may na ako, keng ka na akong kabyasnan, otro gulal ako dako. Ne? Anyang miras siya keng meto nga parokya, keng ours. Ne? Siguro itang parokya ata, deng tao. Sabihan tamo nga lang Diyos sa balat. Kasakit tatayang miras ka keng makanya na parokya. Di kami po pari, balo, may po ating keng destino keng lugal, medyo we ask question. Otro gu keng nida ako dadala. Ne? O bakit makanyanyang parokyang babyeda ka na ako? And yet when we realize that we have to accept Jesus in spite of these questions, maging masaya ka man keng kasuwan na babye mo, magi kang ingke kang kasalpantayanan, John Vianney, o mayari ang pari, maski pa makanyaning gagawan da kaya. Kay ba nanita, in ours, there was a transformation. There was renewal. Pero it started with a question, a lot of questions to Maria John Vianney. Kadua, palagay ko John Vianney, ikit na yung kayang makasalanan na kabilyan. Palagay ko, nung mo akiting kasalanan mo, you will not appreciate confession. Yung kwento kang John Vianney, kailan niya kanong oras makaluklok kayong kompisenaryo. Halos sata more than noong 24 hours, ating ko nga basa, 14 hours, macho kayong kompisenaryo. At ding tao naman, karin may gumpisa. Uli nga kilala din karelang kasalanan, may balik laking Diyos. And I believe even John Maria Vianney, he realized his sinfulness. That's why he was very close to sinners. That's why he is willing to sit and listen for confessions. Uling balo na. At dening tao nga rin ni kalupa ko, kailangan niyang tanggapan ni Jesus. Ating katataw yan, tanggapan ng pamilya. I believe John Vianney, yung meging pamilya na yung kayang parokya. Hanggang pang morus lang, daray nga alwan, hanggang pang pasaway la. But he started to treat them as a family. Tinggap nala bilang kayang pamilya. Pamilya kay ni, yung parokya nga ini. Hanggang pang makanyan la, tinggap nala. And eventually, ikita mo po, yung parokya na there was transformation, sabi ko nandin. Wapin when may John Vianney. He accepted Jesus through the questions he asked. Karing dakal ng kutang. Tinggap ni Jesus, karing kakaluluan king makasalanan na kabilyan. Tinggap ni Jesus, karing tao, pamilya. At ikita, kening bunga na ning pamananggap. At palagay ko po yung meging bunga na siguro identify ko la retang bunga ng John Vianney. Nyaping babasan kayong kwento ng John Vianney. Siguro yung bunga na ning pamananggap na kang Jesus, ihapin la rin Gamitan ko rin lagyo na, John. Waring John, it's a gift from God, waring niyang i-Zacarias Sampoy Elizabeth. Ito niyang regalo. That's why John the Baptist, John Maria Vianney naman pin, he's a gift. He's a gift to the church. He's a gift to the parish of ours. He's a gift to the priest, kaya kaming pari. Regalo yan. John. He is John indeed. Marie. Mama Mary. Mama Mary. And I believe, yung parish priest, warin, Marian, in the develop, the devotion to Mama Mary. And I believe, John Vianney,
he was close to Mary. Niya pinanglagyo na Marie. Ne? Bunga na ning kaya pamananggap ang Jesus, tinggap na yung kayang ima. At yung katatal yan yung Vianney. Then yung anak mi po king parokya. Sabi ko karela, i-google yun mo, nanong mo rin sabihan ng Vianney. Kutang sulat mo, what is the meaning of Vianney? Balo yung naging ikita keng Google. Ne? It's a name of a boy or a girl which means alive. Ne? Nanyo pa kasi doon, alive. Ne? Tang mabie. Later on nga na, it became a surname, especially in France. Binyan ng example ni Jean-Marie Vianney. Ne? But then, it's something alive nga na. Mabie. Ne? At Jean-Marie Vianney, may giyang masaya, mabie, ing kasalpantayanan. May giyang mabie, ing balayanan ng Diyos, kapamilatana. Kanya ito yung akakit ko ngayon ng reflection, ngayon tinggap ni Jesus, King Biena, in spite of a lot of questions. Tinggap ni Jesus, in spite of his sinfulness. Tinggap ni Jesus, karening kayang community, and the result, the fruits are, may giyang regalo. It's a gift, John. Mama Mary, Marie, yung kayang debosyon kang Maria. At Vianney, alive, masaya, mabie, at maging mabie yung kasalpantayanan, karing taong encounter ng John Vianney. Siguro itamo naman, o iting kaya katamong masanting pigunaman. We are now the family of God. Let us learn from the family, his family kabalen, detinggap. Pero itamong yan itanang pamilyana, niyapin tanggapan tayo, Jesus, busal na rin takaltang questions, King Bie. Tanggapan tayo, Jesus, busal na rin kaya katamong kakalulwan, the poverty of spirit, our sinfulness. Tanggapan tayo, Jesus, karing kaya katang pamilya, maski ela perfect, maski pa etala pinili rin kaya katang pamilya, let us accept them. Just like Jean-Marie Vianney. At eventually, magbunga iting magikang regalo, magikang kang Mariyang debosyon at maging masaya, mabie alive in kasalpantayanan.